Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Al-jannatu wa na'imuha sa'dun liman yusalli wa yusallim wa yubarik alaihi. Na'i surga nasib awai pape nyamanna babahana pun nai tau masalawae nania tau mapasalamae enrange tau mapabarakae masripang ngulukeng Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Puang agama seki nan nia apa salamaki enrengge apa baraka ki masa ripang ngulukeng Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa ba'du fa aqulu huwa sayyiduna Muhammad ibn Abdillah ibn Abdil Muttalib wa ismuhu Syaibatul Hamdi humidat khisaluhu saniyah. Narimun rin naritu upuadai makkedai nai pangulukang Muhammad anakna Abdullah nai Abdullah anakna Abdul Muttalib patallaranna Syaibatul Hamdi betuanna wawang ripuji ampe malebina. Walamma arada Allah Ta'ala ibraz haqiqatihi al-Muhammadiyya wa izharahu jisman wa ruhan bisuratihi wa ma'na naqalahu ila maqarrihi min sadafati Aminat az-Zuhriyah. Nai riwatu nabuela nabuang Allah Ta'ala pannasai hakika ancajingan nanabita nanniya pannasai tubunna lolon nyawana nasaba cayana nanniya sipak-sipakna aga napalele niritu buang Allah Ta'ala lauri onron napuran rangi poleri paremmanan nasiti Aminah makun rai macai apulanai wa utiyat ummuhu fil manami faqila laha innaki qad hamalti bi sayyidil alamin wa khairil bariyah. Napoleitoni inanna nabikung Muhammad sallallahu alaihi wasallam rila lepatin rong ripawangi makkedai majepui komu tampui
pangulun nasinin na alange nanni ade ceng kami nama lebih poleri sinin na tauri pancaji wasammihi idza wada'tihi muhammadan li'annahu satuhmadu uqaba asalla lairitu muhammad narekom jajiangi nakarna majapun naritu mati nariya si poji-poji ngidecen narimon rinna